Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri, iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe, iyi mpanuka irakomeye, iyi mpanuka irababaje, iyi mpanuka iteye agahinda, iyi mpanuka yahamuye imitima ya benshi. Imodoka iri mu bwoko bwa hiyasi ije gukora impanuka igonga abamotari bagera kuri batatu, birangira umwe yitabye Imana. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge, ni mu murenge wa Muhima, ni mu mudugudu w'Impara, ni mu kagari ka Rugenge, niho iyi mpanuka ibereye. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka iri mu bwoko bwa hiyasi, wari utwayemo amaji yo gushyira abanyeshuri nk'ahazwi hano munsi y'umuhanda, hano hepfo gatonya ya Seti Famille, niho aya maji yari ayatwaye ayakuye mu mujyi mu isoko rya Nyarugenge, aza gukora impanuka birangira ahitanye ubuzima bw'umuntu umwe, abandi babiri barakomereka. Ako kanya imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa cyane kugira ngo ize itabare. Mu kuhagera yahise ihagarika iva ry'amaraso ku bakomeretse, bari bavuye amaraso menshi cyane, itangira guhagarika iva ry'amaraso kuri bo, gusa umwe yaje kuhasiga ubuzima. Ambirasi ihita ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi yaje yirukanka itarwiyambitse, iza yirukanka ihita ijyana uyu witabye Imana ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo akorerwe isuzumwa. Ako kanya traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda nayo yahise ihagera, itangira gupima kugira ngo bavuze abangaba bakomerekeye mu mpanuka. Ni mu gihe abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Muhima, bahita kwita transferi, bajyanwa ku bitaro bya Kuryanyuma, ni ibitaro bikuru bya Nyarugenge biherereye Kuryanyuma hano i Nyamirambo, niho abakomeretse bihagije bahise bajyanwa. Magingo aya ngaya bakomeretse bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Mu gihe umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hiyasi, polisi yamupimye bagasanga yanyoye ibisindisha, bamushyizeho igipimo basanga afitemo alukoro 85. Uyu mushoferi avuga yuko izi nzoga yazinyweye nijoro, bityo rero nubwo ziri kugaragara gutya ku gipimo atazinyweye uyu munsi, bityo rero ntago yanyweye inzoga. Polisi yamubwiye yuko kuva igipimo kigaragaza yuko yanyweye inzoga nta bindi bisobanuro afite byo kwisobanura uretse kujyanwa gufungwa, agafungwa amezi 6, agatanga n'ihazabu y'amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akadekarara asirasi bano bakomerekeye mu mpanuka bakavuzwa, ndetse n'uno wapfiriye mu ino mpanuka agahabwa cya muryango we ugahabwa impoza marira. Uyu mugabo asaba imbabazi kuba yatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha, ariko nanone avuga yuko ibi bisindisha atari byo byatumye akora impanuka. Impanuka yabaye kubera ko imodoka yari atwaye yaje kubura feri, bikarangira agonze bagakomereka abandi bagapfa. Abaturage babonye impanuka bavuga yuko umushoferi wari utwaye imodoka ya hiyasi nako atagerageje kugira ngo ahagarike iyi modoka biza kwanga, ndetse kugira ngo afate umwanzuro wo kugonga abantu bamotari yari yaje avuza amahoni, dore ko abamotari ngo bagenda badepasa bacicikanya, nibwo baje babyigana bashaka kwitambika imbere, nibwo iyi modoka iri mu bwoko bwa hiyasi yaje kubagonga, kandi yari arimo avuza amahoni, bityo n'abamotari bari mu ikosa kuba bagenda mu muhanda nabi babyigana, bigatuma bagongwa. Nuko nguko byagenze, nuko nguko impanuka yagenze, nuko nguko umuntu umwe yapfuye, nuko nguko abandi babiri bakomeretse, bamwe bakajyanwa kwa muganga mu bitaro bya Muhima, ndetse bikanga bakajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge Kuryanyuma i Nyamirambo kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere. Nuko nguko byagenze, nuko nguko impanuka yagenze. Nimberwa bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze. Wewe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho nawe tubikesha, nibyo twenda kugeraho nawe tubikesha. Amakuru nakagaruka. Thank you so much, mwarakoze kudushyigikira.